Kishaye take nimu atnya do hiparumo alorsa laki akoto ketalne atrishi viewers come to Aghungu Kimthe nung kuno comments had to change na nung kono ipelona akshu asal kivisha pinge nung tomna nung kirini nung kumla pers issue piput enen kutsa kyurona nung Aghungu Kimthe nige igirilla nung ko kamsulare alotsa kyu pers nung ko bila pilangina hipa bechoma alho kedau kiqi betalona kije ala betalgena jihi Aghungu khla akbul khla azu tul benge gono nire rogutla igirinla viewers gono konsulure in kutajeni atalahi bolo nyuna asahibo yone koloi ataniti igemibo kebawa chejo hani tipolo na pinshan ikene ibo pinshan kuye asa kimje bolane Aghungu Kimthe kushikuye achipi mukya aho hanla momo amko hanla abuko utingela Aghungu Kimthe kushiku Aghungu Kimthe invite chiku kibo shikuye te achipi mukya ipi injugu ajin te ono hipo ikoloshi people Aghungu Kimthe salaya dimgamtsuna akivishi Bible picture je ko tagim picture munge ko ye gabangwe kyuan te ono Aghungu Kimthe sala ikoloshi bitinchen te ono Aghungu Kimthe kushikuye te achipi mukya aho tingela mama kirishingela Aghungu Kimthe kushikuye achipi mukya ning tibo hi guptasu gelana dia kutiyasla aku gikalna shagna munam nyunum simsheshi itinsha dawna tibo tinguya atrishi Aghungu Kimthe ye kuja who is the Holy Spirit Aghungu Kimthe ye kuja na baya Aghungu Kimthe ye alhoje Nimno apu anu and Aghungu Kimthe epitbo addressing ike apu anu Aghungu Kimthe ye de gono hutu de killen hutu kujesle kuben kena nimno de boy tinshen Aghungu Kimthe ye Kimthe begye di kimimzao Trinity benge apu anu and Aghungu Kimthe pana Kimthe dolo pana Aghungu Kimthe no pana aktuke Aghungu Kimthe na aktuke umo paye apu mo anu kumano Aghungu kumoke apu mo anu Pamamuno I do gumoke. Nuno Genesis I get like killer. Alhono Atsai Broshikilla Aghungu Kimthe Blake. Prospectlebu in a prai. Womo Kilegreshidu Kana Kilana Toga Gumtru Jikivishi Mlavetskuye Aghungu Kimthe no Mlavetske. Toga gumtsu akikiti jikivishiwe kyu kumlaye Aghungu Kimthe nomlate. Nimno Colossian gabule tulungyuye anu Jesu Kristo ye itu gumla toga gumtsu banga prose
Telma apu anu Aghungu Kimthe panak tukuljo block simple panak tukuljo alho panak tiye achipi ko equal ko eternal ben mlono kumsa achipi and achipi getono Aghungu Kimthe ye anu Jesus Christo mo apukima una aitu mo bubai panak tiye achipi athogeto Ike bapese three person, one Godhead. Akitsulaki ikemu apimpi gita. To akitsulaki ikemu apimpi gita. Apu kita anu pimpi kita Aghungu Kimthe pimpi kita kyushi Bible na tipo ninkono itlane. Ike panak tiye loktalana akemi, ena loktalana panak tiye ketukjo alu, ena niwa ketupuluche mo, ike mo alu laki ikipuluche. Tishaye Aghungu Kimthe kusikyo lo, timpone polo kila kibang chegingkyu ena betamlana chegingkyu ye, Aghungu Kimthe ye Amitoi epuan Pentecost la Aghungu Kimthe ike Aghungu Kimthe na panangusho amilitoi ikuve ena pananguna amilita na tape ike mu kuchola ye Aghungu Kimthe amikumoke ibzu pakim la panakum la chengena Tipo pepe piegu getono Aghungu Kimthe amikumoe. Ikemu pakim la ye Kimthe shikitsrikyu, piti Kimthe tipo pepe piegu shiri Pentecost la dimi katonya enatlihi Aghungu no parangshub kela amilito shibzi ikutyu besa nyuna tipo la kitunen. Akinyuno Aghungu Kimthe ampiu Jesus Christo no Jordan gokila baptizwepo azlane perigela pashu amkhetoi mikhetui kwe ike bjona Aghungu Kimthe mikhetu gemuke ike mu kushkona mikhetu dibo pepe biebo jisisho amkhi igujo mikhetu biegena baya Pau Gushaili, Aghungu Kimthe Gushaili, Ivunyekyu, Mtsamnyekyu, Ikigaikyu, Gushaili, Tipo Pepiagyu, Dono Kujoma, Aghungu Kimthe Yagakumo, Aghungu Kimthe Yankumo, Nino Trim, Timshe Tinshe. Tibabi Jona, Itali Aghungu Kimthe Amlu, Larikimiske. Nhưng mà cho này cái đồ cái ăn đồ ta chơi là ăn biểu chỉ xin là Nicodemus là bún cái chế bộ cái này cũng là lồng lại ép chút là lấy bún cái chế chú Aghungu là bún cái chế chú thì bộ ye chú đấy cái này thì bộ bisikiu là Aghungu là bún cái chú ye amlu là cái này cái amlu mà chúng ta muốn cái nào muốn trên Asta chuljen, ikem panakila mulungena asta chuljen kemu, pa itul jemogete, Aghungu Kimthe na, akem zaplana, Aghungu na, tim laki khe, kiliver saikyu kapasa, Aghungu Kimthe kemna tipo, puniki tekyu, tipo salane pipapan ketono, dia Aghungu Kimthe ya mlukmo, Aghungu Kimthe ya mikumo. Aghungu Kimthe mikhedukumoke. Ikemu character and nature tipo pepe biegi ketono ketokumoke tipo like intimation. Tishaye Aghungu Kimthe Old Testament la akaulo yekyu toim la cheka. Aghungu Kimthe Old Testament la New Testament la toi mlakyu itul monen. Ipo
Old Testament Aghungu Kimthe tungkup mi achinemi ena gami tiba golol chimla tiga dona timkam tse ishi tikhella Aghungu Kimthe timkam tse golo ake toi kyuye Old Testament la kage vege toi tungkup mi Aghungu Kimthe ne peita ena achinemi Aghungu Kimthe ne peita ena gami ko peita chike ibze akordoshi Aghungu Kimthe gami achinemi tungkup mshe guguye bana mushoyi gubu alho gubgu alho kimji akordoshi Israel mi gmi ana agshigala alho bana mushoyi gwana bana muna alho gubgu tibashib gubzu alho jeppisike Tanuna Old Testament Aghungu Kimthe bana musho ikurie tono bana lolo ai edu hage ega nyuna laki kim like you Aghungu Kimthe Joshua sho ikure Otner sho ikure Gideon sho ikure Samson sho ikure Saul sho ikure David sho ikure so timhima was selected Kisheki pesholi ki Aghungu Kimthe wuchege tono ite Aghungu Kimthe timikam tsolo burshurikyu dibo yikahake exception la kya kyuya Bible la Bezalel kyuya paya tabernacle la kyula pana architect eke Aghungu Kimthe na Bezalel golo eno lolo chitoy shibzi Aghona katsibzi Aghona shibza alok tsibzi Babylon achineki tabernacle lan pe epi diliki turnan gidono Old Testament la Aghungu dimche Aghungu Kimthe dimpeita epi diboye New Year Bible la Old Testament la diboye kage Kishamaya New Testament Aghungu Kimthe kyugola na tim gola mlaigani ana mlainge bana baya Old Testament na temporary ado hanmege ana akbu akimi worship kuvekem tal Aghungu Kimthe uveche ikemu New Testament Aghungu Kimthe alhogu bujiga mungo timlo igba permanent alhogu bujiga mungo teluno David na sam hopula kila lesha hopula kila bana khnesvegila paye bukuga restore unto me the joy of salvation so Aghungu Kimthe Old Testament la timna shipima ye uveju kheme buveju paye Aghungu Kimthe restore pasislelo Aghungu Kimthe ilana ke sugatskelo epi paye tipo akirin shikwenke samaya New Testament le Aghungu Kimthe gwona timbola kamla shijenga Aghungu Kimthe nyumar jahan chiri bidi ar chiri chor chiri chile shitlen here I'm beautiful Christian ke pa khoben kovila in abvila khindutsne ena abpelana shigumdo gutsu non chibene igede shigumdo gutse be you comforter alo guno gutsu diboye great of parakletos sebe ke parakletos tipo chike ulekila diboye tishibze alo guburjula non gola achilve pene ige diye worship ya apostol milaki arrobulo Bible nishibe Johanna azlanon baptiste ige adopshok molonon ya Aghungu Kimthe ena amilana baptisnani ibi apostol milaki arrobulo nabe Johan Tribtlana Kutsingubi Apostol Laki Bunekuno Aslana
baptist kemo Aghungu Kimthe and I'm baptized many ipi. Tiho I'm lana Aghungu baptized many tuye shikpu tuye Pentecostal apostle mi akhe kinlana Aghungu Kimthe ayeli bola dim koshu gwe. Dim akhenamku and apostle bo come to show Aghungu Kimthe gwe. And I'm military. Panong shoy dubze panong na amlik telana achipi kyu Bible na mchimi shoy shi nyong kore tunne. Tegemono Old Testament le ado hamire omegi kyu ena tim hamiki peta tim hamiki shoy kwe ikemu New Testament le Pentecost no dubze Aghungu Kimthe kyu diboye dia Aghungu burjulo achipi get on the Dibaye, we will look my. The Ono Mashaye, New Testament layer, Aghungu Kimthe, Pentecost, and they get Kaye, Kishi, Akapulin, Bola Kishi, Akim Lashicha. Numo, Corinthian, Atago, Gutuch, then they told you, non pimpia, Agho Chini. And a long lolo Aghungu Kimthe, I Chenibim Takesha epi, Paul no Corinthian upgovlepe. Egeti, Aghungu Kimthe Pentecost lana ilivekit kauye. Akipulin Kono Jesus Christopus, Panam Hablu Shivagena, Panam Loloye, Aghungu Kimthe na, Achipi, Kibakabus, Indwelling. Aghungu Kimthe achipi kapasa Indwelling. Idagi atro Corinthian so ada ceritabulogi Paul ngerjuye non pimpie Aghungu Kimthe ana Aghungu non wala anipi non yem takesha ebi mtsimi shebe bajuye dimlakina Christoi kilve bululve hatashilve chanaye ba ena lilo ye Aghungu Kimthe ni bu ngowai ena ba ena li apimbi bo kapasa Aghungu Kimthe ebini ngone tulai twawe chomo New Testament la Aghungu ye akipulin kolo yele kishwega efficient laki ar triptla kolo timlaki na Aghungu Kimthe chirwegen achipi chule bu kucho chule bu khatavegen za ba eneliye Aghungu Shiva, Aghungu Meri Shiva, Aghungu Shiva epi, Aghungu Kimthe dim tipo Shiva bu, achipi Shiva, Shilin Shiva ke, Shil Shiva ke, achipi Shiva ke. Ibu achipi Aghungu Kimthe dim lolo Shiva ke kauye, baye Aghungu Shiva ke tomo shaitanu muwa ke, baye Aghungu Nyema Shiva ke. Aghungu Meri Shiva ke, if you shiri nuno efficient laki ar triple tunne. Efficient puar trida jala polne tun Aghungu Kimthe lo chitoi shilo epuye. Ne, New Testament la filling of the Holy Spirit. Aghungu Kimthe lo chitoi shikyu. So, Aghungu Kimthe lo chitoi shikyu. Dia Old Testament la ye bezali liche. Titulane, ikemu New Testament leye, akipulimi gamtse, akhibo kapasa Aghungu Kimthe takiye, tim gamtena Aghungu Kimthe chitoishi khilmen ana khilma sakyu kapasa pepane. Dauna nyuna tibo chinsane, idagi atro Corinthian chikini ar chitla, kono timlakina Christopus Pau hablu Shiva kena, baye Aghungu Kimthe na ba kapasa Christo pimpi abuku, tipo ola baptism of the Holy Spirit. So, he gave away Old Testament lagay. He bagoye akawle claim hebe pamuke. Ikemu Pentecostal hutubzu Aghungu Kimthe. Timlolo achipi kyu
Aghungu Kimthe nam chipshivekyu, Aghungu Kimthe na lolo chideshvekyu, Aghungu Kimthe na timlaji kapers Christo pimpila baptist sveki bako drop New Testament na itulane. Aghungu sala timlaki na Christo ichivekimta paye anlikana tapipo, paye prophecy vision sipo, tishana paye tina baptism of the Holy Spirit. Aghungu Kimthe na baptist ke and shine ke Bible tipo pisku gaje. Ne, ike tim to mona Christo persau shvegit kana, khata shvegit kana, itabe amlikana tatmasa, umamu kyugu kana shibdu tina Aghungu Kimthe baptist ke chengem tie Bible yem chimshegi tipo ye claim tishla bug gaje. Ikim timlakina Christo persau shvegimta Paia Aghungu Kimthe na pa kapers Christo pimpila Aghungu lakila pa pila na Aghungu tim shilve penke homa baptist svatake teono tina Aghungu take ana diboya Aghungu salama itulanke tishaye nyune ige tine Aghungu Kimthe New Testament la Aghungu take ni unbelievers Pana nolo yekishi kigolo namla chinka. Nyuno jahan chigitsuo. Aro tachilana chigitologila. Le Aghungu Kimthe na Aghungu takimilo mla chikuya tirishi. Akhnyel hetsine. To akhnyel mla kyu akhnyel hetsine. Diye timnel hegyuk mwa. Egemu adgıtımına evangelist na, pastor na, missionary na lorca pege ulakila na, Aghungu Kimthe na gıtsa gyurca tibo kapısı Aghungu tana kemi mlola pakhnya pakdokmo gyugena tibo let sene bi nyuno jahan chirutso lana tle tumnani aki nyuno an kuchaye gyugena papilana libna turbengena an kucha let sene Abdono grakta ignesha gyo timlaki Aghungu pumlavekela khatashimlavekela paye grakta lekish putu onaynged bo Aghungu Kimthe na Aghungu sa atakibe kapısı takale şiri pa ene ligizla nona Christo kilumavena paye pulumavena paye noye grakta hipolo onaygepi tibo Aghungu sa tibo ptacheni Dişi ptaki bechono, conviction'e bengecho. Seki bechono timlaki na hoca çılgı bu. Niye habla ve bu şankena epidişi buna. Kristolo haydil çekiyor diye. Aghungu Kimthe bechono tibomlar tüne. Nina apostol çırıço. Arşilakila. Leipol şilakmana. Apukilana perigela. Aghungu jailer na nyeku shima saka khalu yonu nyeku shima saka epgiliye Paul mashina kbe pak chumone she ikemo Aghungu Kimthe tiboji putono akichikhlona ayri thaygibzu Aghungu khakibzu le hiturgela Aghungu jailer tiboye bushvede paye pahne litva Paye nyam tuşamu gyutila paye anye hiba ondan vakile nye kaptazla onun gene bitiyor bu tane bakış böyle niye kuşma saka halın yolu niye kuşma saka kede bunu de Aghungu Kimthe na pamlo le hene semice pamlo ahlek yuakena tomoçmu yuakena tibo legimta niye kuşma saka bitbap vege Nyuno apostol magedo kini arşırdadılar. Le Pentecostal'la Peter'ne güzel. Pozoyektin kumu Peter'zu kumu adı gıcık bakışın pe. İkemu Peter'ne gıcıkle pakiş gütedi. Timüçlage komlo nonno ku cisi kapısı yeda vekina. Alhona pa kapısı ampiu ene Kristo şivake gevrekila. Chulage kono tin katoye chulage kono para mumlo ni moshipna niuya Aghungu kapsiya davegina mesaya kapeye davegina
니뭐 시비가 에비드바이 티규에 각각 로부터오네 샤이고 조금 더 반응 로이가는 시 반응 해야는 시 길에 대고는 내 벤디고스라 반응 기시베 예니모 구시마사냐 니모 구시벨자 에빌 피터나 아게도 기나르 셔다에 균나 repent 하이들로 와히냐는 디보는 하이들로 에너지 스크리스토르는 바타스로 디샤이 아호노 헤케베스나니베 지스 크리스토가 벌써 예다베케미 팀티바고노 아타바바네시 반응이 아호웅 김태나 반응로라 김나 시gemta 곰라베부 니모쿠시마사카 에빌레트나 반응불라 하이들로 부터다 헬나 하이들로 에너지 스크리스토는 바타스베예 아호노 헤케베스나니베 바비케 저 대오나 알호금나예 Aghungu Kimthe Kimthe Paye Amlukmo Paye Anyukmo Paye Khadukmo Kimu Ishali Dhan Kitla Vegate Aghungu Kimthe na Akumna Shije Gyuye Timnam Thakyo Golana Amulaki Mulhake to Asachlan Gimu Kilam Luvangilam Thakete Alhotsa Bigela Aghungu Kimthe na 아차키뷰 바이블 그차이규자 디바가버스 딘곰로 부베부스나 하이들라규 디바인게 더너 님가 디보면 좀 셰시 베탈베네 잔 지르초 아저 지립딜레시베 고나고 무김 타이리 보레김 바이 바김자 화도 예고데 지스 크리스토 제비비 생기는 바김자 거데 저 Aghungu Kimthe Kilamu Paliki Paji Bibicho Ekamu Aghungu Kimthe Akotoshi Anu Jisu Christo Jebibi Jebushi Zingu Dibona Pakimja Kotake Teono Aghungu Tsapikemi Akinshi Jegemi Aghungu Tsapu Painkelatli Jisu Christo Jessikai Aho Jebi Tsagai Aghungu Kimthe Peitai Kushamen Ikemu Aghungu Jebubzu Jisu Christo Jeutlakim Kumove Jisu Christo Jebismovena Betia Aghungu Ktaunum Lavake Tibom Trimsheshi Nimwe Tinshan Nimuma Akinu Timothy Ktuchirutso Akinu Peter Lakiarum Blakilla Kutila Bay Bible Shinuna Back People yeah Bible hipo ye Aghungu Kimthe na mercy persecute Aghungu Kimthe na timlola mercy sportin ko peitabzu Agho tsatipo yebe bange Teona Aghungu na bani Aghungu vecho na bani kila Bible na pepakyu tipa tho ene titoi pena batia Aghungu Kimthe timlaye Ikemu Timothy and Peter and the Papa get the Aghungu Kimthe in Peter Banku, Aghungu Kimthe author again. I kill you, Pana kill you. He get Pana Yepa, you Tibota, Kilave, Sichive, Tibo, Pimove, you book it out Venabatia, Aghungu Bamwe. Egemutia, Aghungu Tauno, Piavake. The only unity Tingu. Aghungu Bani Bigi Tinga, Alho Sakikala Gamasa, Jisu Christo Jessikamasa, and Chanabatia, Alholona Pige. Nimno Corinthian, sorry, John Trichter, John Chirutso, and Trichtler. Holy Spirit leads believer into all truth. Kona Aghungu Kimthe Tim Lucky Peyton. Momo Achim Lucky, Alomtakimi Lucky, Sasi Ingino. Paye, Aghungu Kimthe, Kucho, Gumu, and the Paye Kucho, Tibola Sasi Lenke. Kucho Sasi, Kucho Lala Sasi Lenke. Ibu Paye, Alhoji Business, Paye Bible Jiklan, Igatono, Aghungu Kimthe, Clem Sakil. Kilem timi kbamusjam. Teona
freedom and liberty in Christ. Ikemu kono kishlo una kumla shivingena kema virgin le and balki aune gangi balki paji bibu virgin ebo pakhedza pak like pauto kulu pau shita digdo piao virgin ke dono nyungno dibo mzumsheshi itikita shivene nyungreshi ashakashi dingyue dishamaye Aghungu Kimthe na dimlolo yigibu Aghungu Kimthe lo chvegemi Aghungu Kimthe lo agemi Aghungu Kimthe lo amchip shvegemi Aghungu Kimthe babda shvegemi na akhne shvegelo shvetinga ne akhne shvegelo shvetinga Aghungu Kimthe lo movegemi na zala akhne shvebnam ve krebnam Aghungu Kimthe uvejemoy 이거 보시면 되니까 efficient 비리 아르실럽 유노 아ghungu kimthe 물로십 스베지네 네 아ghungu kimthe에 알로 kiqi tipo 아체규 dimlono başı dengile konu dimlarken ahneşbu ve kemengena aghungu kimthe dibonu alım sbetin aghungu kimthe akımlaşımı için teonu kuşmasa gitti ahnem konu ve kemengena diye o hine atortibo pelo atgu johanlaki arutogu dişaye aloye bukugulu ene dişi Kristo veçono nihye kamtı kısnani be johan atgu johanlaki arutsun baru dişi Kristo cinna nihye kamtı kursnani be de onu Aghungu Kimthe lo vekimna vekvegela Aghungu Kimthe lo shifvecin akinyuno Aghungu Kimthe Rabbin hevecine ne Rabbin hevecine amşagila azlesu ve getiriyor. İkayı alı gibi şagı tipo ahneş ve gelana tipo ne in hevecine diye attığı Tesalonika bunu arıcı doğulunu nyumna ditumne. Dramunu dimna ve kevegila Aghungu shipsvecini Aghungu hevecini de onu tipolunu hayden jurep kete atgu johanlaki arutogu atgu johanlaki arutsuni Jesu Kristo jalano ohine bipaye baye bukugulu abi kuchoge onu bana nihne kamtı kresnani ebepanye yani tipo şöyle gidip kanı Aghungu Kimthe alıvültüne Aghungu Kimthe hepine bepayku ikiktürtüne de onu Old Testament'lıya akavlıya Aghungu Kimthe'ye dimlolo ilgük hay şoy grubu adohanlatı uvecekü gegemide New Testament'lıya dimnah neşrepnam Aghungu Kimthe'ye dimkebebu uvenen ebyu Bible'ını kayke de onu nino roman statü arıcı kaklıbdüno Jesu Kristo hıttıküye Aghungu Kimthe kabeconu hıttıküye Aghungu Kimthe'na Jesu Kristo pası aykınyu hıttıküye Ege Aghungu Kimthe tipo atto hu Jesu Kristo akmolo hıttıküye tipo ololo en ilolaynke to Ege Aghungu Kimthe'ye begete paya amlukmo paya mikumo paya mikadukmo Ege paya dimna apibyaji gete paya anbiakyu ro ena paya Aghungu ke de onu apu anu Aghungu Kimthe gıtı mbi akıçlaki apimbi gıtı ikim adoyelaki de onu ibokubon gelo de onu alhoke onu paya itrina brakile gela cenge onu akilo kusun yukmu ke ena ağla dibolo igıptı şepçıla bir binyuk mu gegemu ye niuno akin shingela kohengela alhonga kushikyu nikto kumodro alhole vepo alhonga kushikyu shunlanjim Aghungu Kimthe kushe gidbo ye alhortalaye tipo kai de onu eşina alhortahi bapesipila güye ye akıçık davigemu Aghungu Kimthe tala hulele loy kıbam kiu akinge de onu eşimda loye
Aghungu Kimthe Aghungu Homo ina brai sekyu kumo ke Homo ningo tipo ichirubzu tipo ichiru giklama ningo kubulu ana nikla tipo pe namana paye kamwa kushilan gibi Aghungu heba kabasu bektilane video akinu igibzo ni kushol bajek tolo Aghungu bukinga nangam tshok ma tsipele igono amlok tshege akhu tshege Aghungu tshege ina nongwa kinjane nongno kyukena kubang kyu chinishka ga ye commercial yeslo ana commercial ye gyugiklana nong aghebu sha gyugiklana video lo message bako sringe hono nongkola kinjane alhono chiklimikantum lo shikum totsu ana akpul khla chilvekyu vechono kamaki shilbene hosaye bidu tsonle kete yutim koye pichikabai bahakabai Kuhunga Alholza Taki Ikem Nuna Kidde Alholza Alai Chile Nuna Kidde Alhoki Tigdo as Howl Jenna Nilking Chipu Ichipu Almukle Chipu Chilebu in a depot Chilegamza Drami Loa Beculum like the owner Simi Bible teaching Kimja Kordoye Alholza Kapasu Akapul Mishkani Alholza Chilbeni İtilbeni eredişkiveton aun khla tulbeni ke alhono çıkılmı gant khıkmatı beni amen